Vežbe koje ćete vidjeti, koje demonstrira Igor Rakočević, su zapravo njegova lična karta, u čemu je on prepoznatljiva. To je brz prvi korak, najbrži u Evropi, ta njegova skočnost i agilnost. Počeo sam poprilično rano u svojoj karijeri, možda sa 14 ili 15 godina, što je dosta rano, pre nego što sam ušao prvi tim. Ti individualni treninzi su jako bitni jer nadograđuju znači, na onu bazu što čovjek dobije treniranjem sa ekipom. Nadograđuju posebno fizikalije i jako su bitne svakog sportista. Cijela demonstracija je bazirana na dve vežbe, koja prva vežba spada u takozvani pretvarajući režim rada. Znači idemo od specifične ka situacionoj vežbi. Prva vežba je nabačaj-izbačaj koja angažuje mišiće okružače nogu i trupa i pregibača uz globu ramena, koja je zapravo sva muskulatura koja učestvuje u šutu i značajna je za brzinu šuta, što je velika prednost kod igrača koji imaju brz šut. Vrlo su teški za čuvanje, a jedan od takvih je Igor Rakočević. Bilo je slično, isto sam po dolasku tamo bio obavešten da mi je potrebno više mase mišićne, tako da sam promenio režim ishrane, unošenje mnogo više proteina u telo i drugi režim treniranja, tako da sam jako brzo nabacio 5-6 možda kilograma mišićne mase, tako da jednostavno posle mjesec dana već sam se uklopio i bilo mi mnogo lakše. Ispred ostalih su što vode računa o svemu, i o istezanju i o ishrani. Skoro svaki profesionalac ima svog nutricionistu, kiropraktičara, trenera koji ga isteže, koji mu pokazuje vežbe. Jako su temeljni i detaljni što se tiče sporta. Druga vežba predstavlja jedan od metoda za razvoj brzine, brzinske snage, startnog ubrzanja, što je isto jedna od bitnih odlika Igora, u čemu je on i prepoznatljiv. Radi se sa otporom ili ti nekim kanapom, gumom, gurtnom, kako god, gde se pruža taj neveliki otpor da bi se ispoljila ta brzinska snaga nakon, da kažemo, popuštanja tog otpora, jer da bi se brzina ispoljena, nemoguće to raditi u uslovima kada je veliki spoljašnji otpor, već mali i idealna sredstva rada su upravo ti trenažeri poput gume.